April Linga Sangni Somni Pali Hian ZPM Lok Sabha MP candidate retired Valal Mangaya Chuan Chief Judicial Magistrate Nena criminal complaint file complaint Helu Chungchanga Hian retired Chuan Poimo Bera Chuan Poisa Dokanga Pu Khani Tia an office account Khan Poisa Chulut Ngeya Chumishat Puitu Achona Change Tia Soya Mase Kuta Poisa Pakhat Malut Lava Chuwangin in Nam Noina Nei Law Tia Soy Vinu complainant Helu Hi in Hian order Chuak Man Law Natuka order hiti chuan tumani chuta chuan SP cybercrime and referanga cybercrime lam hian warrant of arrest nge identified pot turin order an siam don di hriat theilani lo retired chuan officer in charge Aizawl police station le cybercrime police station te chu criminal complaint accuse mi pathum heng David Sailo Facebooker Ramwan Pui Izu to state Naimer YouTube channel permanent residents of Mamit le Tlang Ming Thanga son of Emil Thanga le Mison Wing Thang te chungchanga hian investigation a kalpuya warrant of arrest ti chuak tur le section zanga zali som pakwa zanga pangale somthum pali IPC RW somruk paruk DIT mga siyam na peturin deal ani ZPM legal board chuan social media mangin an MP candidate chu ten takabay ani ti an law soy to David Sailawin ti le YouTuber Tuesday Nightmare tilak laka criminal complaint and file don tihin law soy to ni ZPM General Headquarters Legal Department GS Manlal Siama Patwa chuan sangni som khale sangni som patni borvela memko Deputy Manager Marketing Lalarem Thangale memko Consultant Nye Chal Mustagur Raman Guwahati ten contract na pek chung changa inbum na case in felto siyam na po pek to kay nuya ZPM MP candidate soy lo ve chal tum na Facebook le WhatsApp pa tin na sa tagat header ani ti an law soy to ani ni som thali sangni som ni pali zan ve khan YouTube channel pakhat chuan tu demo phone a bekwalin anin biak na record chu thedar ani mai ba ka harin thu tlem bel cha in case po lakal me ka nga soi soi na thedar zui le bok ti asoya hei thil chalau tak le politics a dot mga inbe na ni ti an law soi to bok in social media diklo takin min puwa hei hi thu dikhailen a thain ka ria chuwang chuan complaint hi ka thelu ani hei tuna an puna a te chuan chanchan te po in nei in han chanchan a ka chung judgment ni ta ni amaru chuan puna chewa hi chuan judgment a lan lo san hi khati bun lai khan thil ti thei ta ka pa te po ni a han ti te ka om ta he thila hian i film re gen ti lai ka ram kun se ta min se sak chuan he thila hen za in ka film engma keima puta hen poisa pakhat ma hi lu lo kina poi mobilai ber chu poisa kha khonge alu tu ne na nge akal ti khania keima puta hen cheng khat ma alu lo ti soi tu pakhat le a chuan I tun case lo hi rem chan na kan han da lok nga chan rem le rem lo chu thu ni ta se grape winery chungchang a khan 35% la ani an ti te tin Rajya Sabha MP luin ama ti ni lo khatiang soi kha enge zak thei lo anga hanin chuan hil te po kha om ta kha thila khan iti lo a hin credit hi lo la reng ni ka thil kha ne soya tama thei to bin kan boi kwetin interview then khata kha chu tamzo ka ti tiang ka soi langin ka ria sarkar thachak na mangin ka ti ni keima chau ang khan ka soi lo ma se interview ko khata khan keima chau in ka lo soi ani mai theya sarkar thachak na mangani ka ti lai thani ming lam do ni la lam sen lo ania chu nia tin 35% khan ya la thome khalai ka chu society lam pang ko khanin an ron chang thaviau in ka se to khami kha tin khami kha tok viau in ka sia ke ma zo na last kan ye chu min lo se thiam la hei bei da sang in top ta politics a hei chon hu ma la nga lu tuk lo ni chumin hemi chung hian ruling candidate in ni ta itin hi in bei sei chiam to em nge in boruak ka thaim ti lai kha hei pathian zara kan tlin chu kai bei seya kar ni chung zoram dung le wa kan fonga kan boruak ka tha emeni kan kalna lama hen an kal lo nge mani party dang campaign a chu po hi kan kalna lama chu khat ma kan malwa tin flag le banner te poster te hi party dang hi tu hian om mang lo ni chu wang chuan tun tung chu kan thling nge po ka bei sei ani le complaint submit khan ka social media tu na ni ta khan ami mal hing mo khati am kha an thailand shit the mi mal ming chu soi lo mai anga thalo mi hian
nia chalo khop pin ka ria mi malming an soilan hi chu ma se lo thei lo te oma atun rum chu mi malming chu sei lang lo mayang อันนี้เลยครับมีเลยค่ะข้างอารมณ์ตีไฟระละข้างอีมิ่งหลังเสียอีหิมตักเล่นด่านค่ะเองหิมเดียอินใส่ตักเล่นด่าน na chin khan ka soi to a apoi mo ber chu poisa kha nia poisa kha anin ta ga chonin ka ku ta khan cheng khat ma kha alu lo shima tin kanan chia chen ka chonin kan office khan adong ani khata khan adong tu a khanin kan lo witness khan nia chu wang chonin a poisa kalna kha anti corruption khan an chuya ke ma khan cheng khat ma kha chui lu tur kha om lo shima chu chu ni mai ka him na chu Tok mai yes Okay. So election is on the corner. So you was busy on the campaign. Yeah. It's in the peak also. So you have submitted a criminal against those allegations. What is the reason behind for that? The reason behind that, I want to let people know that I'm not involved in any corruption. That's why I've submitted a complaint. So what is your next step against them? My next step, I don't know what will the court do. My next step is campaign. Okay. So do you think it will affect your campaign on this? No, it will not affect. I don't think it will affect. So that means you're still confident enough? Yeah, 100%. It will not affect. I'm sure that. Okay, thank you, sir. Thank you.